Ntuko inkai nyuma ya uria wari MCA wa ward ya Igoji East gutaririria uraja buria Aritwa Ba Junior Secondary bagwita kenda bona kithomo na ndithi na ije iri mbaro ya kuthira BUBU ne nyuma ya MCA wa ward ukagiteneka mocho idomiano gutaririria untu BUBU ne Kûthangîkîra na ntaira kuoneka mocho yaugite gukurukira ministry ya kithomo na ndi CUKURU ya ntige kethagira ikithomerwa ne ana baba kiwa kinya CUKURU ire itigire ikagirithwa nkuruki mutugika ni akurikithia ukathire mwana akiuma ntura itagwa nturire agakurukira skuru itagwa Njigi primary agakuruka skuru itagwa ICC primary ageta mpanka St Joseph na uria kwina junior secondary ugategera mwana wetete kilomita 7 rukiri na kilomita 7 uguru kwa mwana wari kaba 14 kilometers ni migambo ya John Pokire ule wari MC wa kabere wa Igoji ntuku inkai nyuma yawe kwari na metha yetu ya nteto akiugura sublocation ithatu igutumira skuru imwe na junior secondary wa Ndineu na ndi akiaria MC wa ntere umucho idomiano na ugite rwangirwa kithomo ni rumbite gutegera nteto iu na skuru igwitwa Njigi primary na ndiniraerwe junior secondary. Director KINYA David wa county concerning school yetu leitenengeli junior secondary namba memushogerie ngatho muno untwigoro ni aratunengere Njigi ko Njigi ri na junior secondary ana barabara ruta ana kuma na Njigi na ICC bakabaikia Kaloe bakabaikia Kathigiri bakabaikia St Joseph na kwina junior secondary riu ni nkubera batie kunia ana lami untu lami era ni disk kile ana especially untu ngali jita na spindi ni babaikie Njigi na ne ara wira kalo ikalungamirwa bategwetwa nombi mucho inkuruki na rombete rwangirwa kithomo gutonyera gatigati kenda gutiga skuru ciao ni kwe wa junior secondary ntetwera muandiki munene wa kiama kia nateja Meru Caston Miungi augite bainge bashari no kaba kuthamiana skuru irete na junior secondary shukuru jia Igoji East ni itigi nyingi muno itena junior secondary ne batage na ritho ringi untu Igoji tuli nyuma muno gikithomo ni performance yetu itabui kenda skuru yetu nyumba perform ni twewe junior secondary kenda mwana iwa ni abati gwita skuru arikiria mwanka amberia primary ro primary eta mwanka junior secondary arikirio skuru yu sub county ya Igoji skuru ria yathurirwe mbuga out of skuru akwe 50 something ya public skuru ira yayukirwe tekinya thate na nonto bwa tumkeu achiari baba ingi sana iba complainite bakiuga skuru ya isi yatigirwe na kinya twaria na headmaster baba ingi barabara ndene ya skuru yatigirwe iba kuga kwena ugwa kwa skuru cia kuingwa nonto achiari baruga skuru cietu iwitaerwe itethongi ko bakambira gwitana skuru ciao nikenda baba ike skuru ya junior ira yaerwe kanya ka junior secondary nonto bwa tumikeu kwena ogwa ba skuru imwe kuingwa kuma grade 1 mwanka grade 7 na ndike tukwenda kuria ministry of education nithithie review kairi nikenda skuru yau tukugira Igoji kago tukunge kora skuru yatigirirwe nikenda jomba kuongerwa na muthiene kiri miungini ati rwangirwa kithomo ni rusheredi rutarekeria mokuja junior secondary akiuga skuru nyingi aja Meru itena mabuku itukwenda kuga kinya kirutera mauku jara ya Kenya ya skuru nyingi ya junior secondary itena mauku na mauku jaja mwalimu no kwira thomithie na mbese itombo kinya nonto bako manage nonto bwa tumikeu junior secondary ina thina na itukuwa thirikari ni utumbe gutumanga pesa na mpwe nikenda ana bakomba kuthomithwa arimu batekethe by aindo kuma wandi Igoji East gicigo mbunge kia Southiment inki report randeto cia weru weekendi ria kwa ritwa ni Mutungi Kare.